Yo es que aún no me han cargado los edificios. Vale, voy con vosotros. Os veo, ¿eh? No sé cómo poder entrar al edificio. Vale. Vale, yo rodeo el edificio por detrás. Vale, us deixo un M16 al terra. Deixo un M16 al terra, nens. I munició. Es que me van a matar, es que lo estoy viendo. Vale, he Bueno, entrado no, en la casa entra, sin entra. abrir la puerta. Muy Estoy bien. sin abrir la puerta. Vale, doncs tens un M16 a darrere, si vols. Ah, pues sí. Espera. Vale, vale. Venen a la casa, eh? Porta una escopeta de 2 canons. Pues no puedo cerrar. No me jodas que mataba a uno sin ver. No disparis, eh? Que estic jo. Vale, vale. Tendríais que ver cómo estoy jugando, tíos. O sea, es alucinante. Bueno, pues uno menos, chavales. En serio, tú, ha caigut molt a prop. Ens fiquem a una casa. No, eso es una granada, ¿eh? Pues, Sí, sí, i tant. Vale, Peca, ha sortit un al carrer. Sí, no, n'hi ha dos al carrer. Vale, vaig a ajudar-te. Sí, necessito ajuda, però ja, eh? El ve cap a la dreta. T'està rodejant. No, ja vale, el veig. No el veig. Sí, està a 330, 340. Cobrim a les esquenes, eh? Un creuant al carrer, un creuant al carrer. Ja està. Solucionat el problema. Vale, però està a terra. L'estan ajudant. Sí, no sé des d'on, eh? M'estan ajudant. L'he matat, Surt d'aquí, tu, no? Va. ¿Dónde está Blue? ¿Qué ventana? En la que hay a la derecha se ha asomado ahí. Y le he metido un tiro, pero la carca esta no me ha dado un tiro, hija puta. Ja, és que per això no m'agrada a mi. Té, els hi fotré una granada cebada, eh? Don't panic. ¿Des d'on? ¿Des de baix? Sí. Demasiado cebada. Me he pasado de cebarla. Jo sí. crec que tinc còctels i granades i tot. Oh, l'he dado. Només n'hi ha un. Apuyeu-me, hijos de puta. Voy, baixo cap allí. Ah, mierda. Què ha passat? Que aquí no hay salida. Qué listo eres. Solucionat el problema, per variar. Una mira por 8. Silenciador de fusell gran. Gràcies. Una KM, ja tocava. M'han pegat un tret, no m'han donat, però jo crec que era... Vale, sí, m'han fotut a mi també. Vale. No sé des d'on, no sé des d'on. Vine cap a... Vale, sí, direcció oest. Un paio, Vine cap direcció a la oest. paret.